بچه وساده به خلق بروبا به دار بخن ادام بکن بکجن زندانا ده بکن دیسا به داویه دخورت کرد دلال ایرانی بدار خستنه انزانم با ملج مشل خوردن یا والله مزران ندای کسی کی حیف سری ملت کرد صاحبه دخورت هجا ولاد ترور روجلات روجاوا باکور باشور هل ولاد من هر هیلی زحمت هنی بلم تشتکی جیان بردوامه جیان بردوامه مروف نوا جینداره دل دنیای نوا همو جینداره که نوا ارده لسر ارده نوا آبی لهر هیلی لهوای یه خدان هشو عقل خدان چاند خدان کلتور مروف انسان یعنی انسان نکه تشنام مروف نخبت بخونام نخبت تو نکنانی خو خزنش تو نخبت تو نکار بو ولات خود تشکیشین بکه خبات پیوسته یا کنسرک به جوینک به کنفرانسک به دبرک به رجونک به مروف دچه یا مروف هنکی جه استفاده بکه مثلا کرد boçuna ibadet. Yani partiya kava hizmet ekedeki helbet bedviya gel millet bir xabata cevak bendi yani organizasyon pevist parti hareketi ez komeleyi belem partiyak bu xotene nak bu millet ekedik bu velat ekedik aga velat hamu millete ne velat hen ağa bega paşa falan divanayı velat gelle herkesi bu velat hizmet bike çabe gelde اگه مروف پرومیننت ببه برچاب ببه مروف جه هیویه بگه البته وانا بیتر gerek hizmeti بکن hizmeti نقتن چکی دیجیه مروف تندرست بشی باشتر والا هما نخور و به نخور او مروف رنگ بده جیانا خو بیوان دینه تا که مروف نخوش نکده مروف تندرست باشتر کانه بخفت Öyleykeji yani hem Kürt gerek ne ki hevdu bigren renge ki ne tevi hareket bıkın olaj gele ki me paru parça kirene Müslümanın Alavi Sünni ezdi ezdayı şebeki Şiayı Hristiyanı Cuhuyi renk keseli olar naim bahev ev ne başlı ولات بلد بون تشتكي اولو باوري تشتكي يعني كرد مهاري تجيت برسي مثلا نرويجيا كي ببرسي اگه بروتستان به كاثوليك به يا جي ارثوذكس بفرق ناكه يا جهو به peşinde bez Norveji mi? Peki Suedi persi mi? Jag är svensk. Men jag är krist. Men jag är svensk. Jag är Sweden. Alman person. Ich bin Deutsch. İngiliz person. I'm English. Türkçe person ben Türk'üm. Vaçım kurdak hedi az ezdime, az Arabime, az Sünnime, az Hamerime, az پریشان بودی یا اینکه برای خدای عربستانی اینکه برای خدای غربستانی هر یکی برای خدای هیله کی کرو برای خود بدون کردستانی لا ولاتی وی hani hesap bikن برود بیجه سپاس خدا را خدا مچیکر همو درفت دنیای دامن خدا گو من چشتره چیکر درفت آجتره درفت تل دنیای بدر her tişteyi element navasiydu elementa da her tişteyi kombinasyona elementa her tişte çirki rengi insana tişteki meymuna tişteki yesega tişteki yekara tişteki hamu element cida cida hem hatine zanın ya tu bir spas ya Xuda da
مالتا آوا اوکی یا خدا تدا مالتا آوا چندی خوشه اب اردو از مانا اب سر دجین و تدا خدا دا درفت هگر تبقی حرکت توی ببینی برکت نوزد یا تشتكي دي ليه نافكرين كل كردي ده بلا قلتنا قال لك خوش it's really great words in Kurdish language you see for example God and you see the earth okay totally two different words okay دو قلتنا جدا هنا او كردي شو خوش دبي خدا خزا خدا خزا يعني عرفت الله والأرض صوت بجنوسة الله أرض يعني تاني زماني كردي ده خدا خزا لقال هبه ما بس او کج خدا شونده یه هر پیروزترین و گرینگترین ارد آخ ولاته yani مرۆڤ یا نافکرن ku da pîr û bapîrê me bo me pîrozin di wê erdî de ne dayî ku bavê me li erda Kurdistanê şehîdê me li wirin gotî bijî Kurdistan û serê xwe dane di wê axê de ne bawer bike ne Sûriye dewleta me yê ne Tirkiye dewleta me yê ne İran dewleta me ne jî Irak devleta me hep Kurdistanê yani milletek xwe ser biya bicivîn û bimeşî wê gelek baş bibe siyaset jî wisa bimeşî bilî milletî fêrkirin bidin ava got tu kî ji ku yî ez Kurdim Kurd rengîn e sormancı kurmancı zacmancı hevramancı cüda yani Serhediye, Sablagiye, Erdelaniye, Ciziriye, Bejin Xwedê nizanim em ew hene berferatî û derferatî û Amedî û Dêrsimî û Persecî yani karibê Dêrsimê mi, karibê Sablagê mi, Muhabadê mi, karibê ji Amedê mi, Kamışlokê mi ya Efrînê mi, karibê ji Bereşê mi, Entabê mi ya nava gele Kurdê me nava Anatolya yani çi delalî ne bi zimanê xwe de dikin Kurdê Anatolya zimanê xwe ben nadin çavê wan marş dikim çeplekê bû Wisa milletekî rastiya ji dixwazin em dostiye dixwazin naxwaz dijminatiya çi milleta hebe mêzekê Tirkî zanin ne Ya baba. Efendim. Yaro, medve her kurdek ya beje çendi hoş etzanı. Hemu hele velat Kurdistan roj ava roj helat Kurdistan yek velat. Eca gerek ne ki yani gerek yok insanlar kendilerini böyle tarihsel kahramanlarla böyle amanı kan dökücü öyle faşizane kahramanlarla kendini böyle övmeye hiç gerek yok. Abi biz Cengiz Han'dan geliyoruz. Timurlenk'ten kim öldürdüler böyle kafalardan duvar ördüler. Ya o ne kadar faşist. Neden insanı öldürmek ya? Çok kötü be. Neden? Ama bak tarihte Kürt liderlerine bakın. Bak Salahaddin Eyyubi'ye ne diyorlar? You see what they see when they call for Salahaddin Eyyubi. They say the Sultan of Justice. Salahaddin Eyyubi meclis Sultan-ı Adaleti.
Yani vi fark ne kısti nava Hristiyana Cuhuya Müslümana ama Salahaddin goti hakkı herkesi iyi. Goti ne kuşun kadri her insani iyi. Kureş kuroş dısarıyız. Avcı kurdu medyayı. Kuroş. Kuroşi adaletek mezindani. Hatta İsrail'i zulme halas kiriye. Gelek millet bir zulme halas kiriye kuroş. Cüveriz be. He was the Sultan of Justice. Yani cari مرو خوب تشتی خراب nefesini kadri isaretiye bizane ve emdibin bizim amacımız gerçekten milletlerin birbirini tanıması, birbirini sevmesi, kardeşçe dost yaşayabilmesi. Ama eşitçe Türklerin ne kadar hakkı varsa Kürtlerin de o kadar var. Arapların ne kadar varsa Kürtlerin de vardır. Her zaman Kürtleri böyle yani üvey ana çocuğu gibi yani değersiz ana çocuğu gibi böyle küçük çocuk gibi görüp onu Kürtlere bir şey verelim mi? Ayıp ya, ayıp. Şer mi şer? Gel şer mi ya? Çok ayıp ya. Kürtler o ülkenin halkıdır. O ülkenin kültürüdür. Onun değeridir. Sen Kürt'ü o duruma sokamazsın. Asla. Hakkın yok. Hakkı yok. Kürt'ü kendinle birlikte eşit sayacaksın. Kardeşim dediğin zaman kardeş muamele ama kardeşlik nasıl kardeşlik için eşitlik gerekiyorsa eşit sayacaksın. Ötekileştirmeyeceksin. Asimile etmeyeceksin. Dağlarını, sularını bilmem harap etmeyeceksin. Yani hep değil işte. Mesela İsrail'e bu değişik.